Ofire ne Brian ainebyona emyaka 23 Abatuura nibagira ngo okufa kwe kukaruga okugwa omugera opooriisi yabire nemoyersi haraho pooriisi n'imbunda nanye nayibuza shinti kandi yaza kwatoka habwe washanki 12 no ndakinkishweka ndebarabaho bampubira jambo wanyuma yashahanke munishweka abantu batankaga leta bagiye gufata Brian kunkabasa kumufata yirukanga yagomisi polisi kiriya Rugando tuchonze tema turi kugenderera tukora terrorism kuri kugendera ndumyandaringa kandi twagire kwika kuri hansi abaye batwebembire bo bakutambara batakutema concrete tusigira inyuma turi kutema hatu basite batere simba kugira ngo umuntu twareba aha muti ogukrosinga mizi gukrosingira mizi aza gukwatirwa uhebinde bya izi water weeds ngo bimukwasire numwari hari umuntu aryahiguru y'amateka mwongere mukorangane na government mwambomesereza mwana umanyangine kiriyokwe uyu norsa wokongeruka koratiriza tukareba ngo iki gikorwa cyargaho nangu tamuceke cyo cyarubanga conka nanguna niyanga ryona tukareba ngo twagira ubusinge kandi ibyona bikabaho every 10 by'ukwezi ko kubanza umwaka w'12 abinena kandi manyango omwana nankajya ntabana abakwa bari hino Rwizi hano bantu barumanya to mwana twena bingi twantumanya ngo umwana yakwata umuhanda yagenda koka tushasha enjero y'umwana ogwe yagwiro mizi abo kubenze kuza kwa nyinchakali waza kwato muntu wala yargo munju yiruka mureke okwato mahano gende enste kuza kwa nyinchakali umuhotokeri ndagaza koruzwa mwese tagoro mukayani polisi tabiba ibyahure byazire bita ikusobanjiro ryaha bagambaho no kushabaranga ngo atugire imbabazi abo kuba government na munonga polisi niyeresera abantu bita no kubatakwitana abo kuba esente yo polisi yeceze bucaye n'esente watangayo rubo waheze umubiri gwe bize kugutunga izoba rya nyomo y'abazyo twayikera ose abo Rugando police post enshongeje okunuko yajigambo. There is a concern that has come to our desk that happened in your area. It's about Brad. He was a suspect and he said there was an operation in that area that was led by police that led to him falling to the river and then left there by police. Are you aware of that incident? I'm not aware. Maybe you ask the PRO or the DPC. Umugambizi wa polisi abo cyanga cya Rwizi region kutamukira sim nagirango bonka polisi batanche koro gwabo ubwo kucyondoza Brian ainebyona Ofire aine myaka 23 y'ubukuru asigire abana babere no mukazi abo TV West ndi Senyomo Gideon omuri Rubanga Rugando Rwampara.